sodeluje naš urgentni center, kjer se postavlja projekt e-Krim. Verjamem, da bomo v prihodnje sodelovali še na kakšnem drugem področju, hkrati pa me izjemno veseli, da je tako dobra povezava na področju tehnologije, novih tehnologij, tudi z Univerzo v Mariboru. S tesnim sodelovanjem Univerza v Mariboru in Univerzitetni klinični center zagotavljata, da so študenti, diplomanti in raziskovalci deležni pogojev za izjemne raziskave, inovacije in zaposlitvene zgodbe. Napredka ni brez odprtosti v svet in nenehného spremljanja sodobnih trendov. We are living through a moment which is something like the invention of writing or the invention of the printing press, where very large changes happen in society as a result of the technical development. And preparation of our teachers and our students to understand and interact with this new world, I think, is of the highest importance.